Ebisiisirwe enjura harimu amaju garikuhika 24, ekanisa ya Kabunga Church of Uganda, amatungo, ebikondo by'amashanyarazi, ishomero lya Victorious Light Nursery and Primary School, otiireho n'abantu okutunga obuhuta bw'amaani. Zibire nkashaha, in fact zibire ziri shaha 11 n'ekicweka towards shaha 12. Aho niho hizire ekihunga ky'amaani kirimu orubaare na n'enjura. In fact enjura egi etwire eddakiika nk'ibiri na seconds nka 30. Eddakiika 2 n'ekicweka. Konka tugiire kuba turi aho twareba amabaati nigatambura omu mwanya tukinga enyigi niziturema kuza kutya omu dakiika 2 n'ekicweka Kabuga yona amaju gagamazire kuhoho. In fact tufuniremu abantu abafunira obuhuta bw'amaani hamukazi omutebezi ariganyira wena ashatukira omutwe abaana be nabo bashatukire n'enyindo baba bazira bari kitanda mbwenu aho niho turukushabira government. In fact ekintu kinuya kitahirukire kubomu Museveni n'abagenzi beye bona banyambe bankwatiriho akajwara kunyine mikako tingine kari bukwato byona byo mu na uniform zana z'abana zona zakozire ki zona zagwire kukundi ni kwene. Abatungira obuhuta bariyo nibatunga obujanjabi omu marwariro gatarigamwe. Mirukebiri yo mu igombora lya Muruka gwa Kabuga hamwe na Kasoga. Then Kabuga Muruka gwa Kabuga mu trading center umuyaga kugubira mwinji harimo n'urubare gwasigaru gwa Kenya enju ziri ko mu 20 harimo ne kanisa ya Sioyu hamwe na Christian Fellowship Church zona nazo zigwire. Then kurugaho hamwe nebirime nke Misiri entochi harimo vuzavanira omwani byona bibire destroyed actually tina kantu kara hakemere no buhogo so abantu bari kubi bo mu area zezo area ya Kabuga trading center amuna Kasoga area zo zibira affected munonga. Reverend Canon Theo Ilumba Sabadikon w'obusabadikon bwa Kagadi akire omwanya ogu kandi yashaba abakristayo okuba no kwicareza. Watera ekanisa yaitu yagenda enji y'omulisa nayo ekikiweka kimu kyagenda kandi nagamu Amaju omukyaro kino nago gagenze nabwekyo nkwenda kusaba abantu abarungi abasora kutwirukira government omuranga gununguhikiyeyo mutuyambe kutwirukira abukubata abantu ebyokulya bisisikaire. Obwahati abantu abamaju gabo gatirwa umuyaga nibarara omu batahi babo barinzire abanyambabazi okubahwera. Gashakwa Somasto Mwebazi.